Allah benakoh nyokoh boh boleh mata lain nenek kali kita lari be sini na pernah lontan yang pedu boleh matanya sini lari be ke lewanya le 6 ribu tinggal dong lelu boh le urang kampung yang nana boh boleh mata ba divisi asanti yang permoh sanang kam kat rumah jihna boh boleh mata dia be kaji lagi bilik Allah aja. Nah, iwannya dipakai boleh mata dia motor fortune dari Bekasi utang gerang aja itu motor lagi sah boleh mata mi bapot han hala motor boy bapot mang fortune dia sampai Brunun tak ada beroy hau lempang minyu motor benar fortune Chevrolet truk berdepat darah beroy bagetreng katanya bangan boleh mata long ho sini tu apa nelang kai papo lam-lang hana cocok hai mak yan yang keun syukuri nikmat paina ke de bowanyan ku boboh ron hatayan kana lo menoya kapu keun mak ka boh itu boleh buruk mata shadow keun belano shadow belano tunggudo depu-depu dah mak urina nyan nan rejit bermasalah dan tu semayang lebih-lebih lip yang leboh ladum anti air lip wadah tu semayang mirah matang pipi hansah tu semayangan tunggu item li lenggu monyo ne pleu-pleu ngajaro item li terpaksa lah payah pleu bakulah ikut laga oi hati jom-jom ni mah dah payah jom pulah ulah ha kayo ka pegah item li leo urinang pakai budak Wardah, pakai budak Pon, pakai budak Kelly, bermacam budak, bermacam merek. Silahkan, tak apa. Tapi holang aja namanya nyering rapingan be orang dah. Asal ni atung semang dicok nyering. Puan, tengah kuat shadow. Nah urinang menang. Ana gecet galak, geuat beu. Ada yang kali semayang kak hello padahal cuba oli budak alasan head pada head kapuk beliun menyodai semayang head kalau tiap malam gak ada head tepon lalu piah lumpah ma nyan syukur ni ma kagebi nikmat kaki baik pakai lu ketat baik gecok ni mak kaki ente lumpuh ente nak mati ente na euy na urang beuk kat doha ka sakit kaki kan esok-esok lu kedat ji esok baca kedat ji nanti ak kata sakit lah nyentung kan com-com langlung ji nikmat badan gebi Allah kok lagak badan ji gebi badan musrap uku ya Allah dan mudah berjaya-jaya bye-bye cukup tak anda ji esok baca Khamis tu 3 go baca Jumaat kok god long bukan baca Khamis baca Jumaat ho mana 20 Wajib bajiannya, bajai kurung lagaknya. Yang nasuk lu ketat pakan, hana nu syukri nikmat Allah gebi kaki ko lagak. Ha, gebi kaki ku indah kaki tanyo lagak, ko kasuk lu ketat. Preh gecok oleh Allah Taala. Tengok ni memang dah tum minta kat dia tonton, mesak kaki di belah tonton, gadah kaki di krek. Wap lu ketat. Yang kejut ku syukuri nikmat Allah. Bukan lemak tanyo jit bak ia yang hina bekna rasa sombong be pinah penyakit mung hanya bombong hidup apa adanya patah yang tanah kecok inang kubur dah mati gak perintah oleh Allah ya malaikat lon cok tanah bacut jampu lamani ayah nyata ke pejek pun kecok lah tanah li malaikat beuk kubuh lamani ayah patah tanah kecok inang kubur dah meninggal nyah nam dawali tanya nah yang lahir di Brunun kubur Rakundo yo nah yang lahir Rakundo kubur Brunun karuh tam kawin kena katu hati no pah meninggal ke lah no be po ayah ke dia pak kampung nenek be dan no mino julung to pak lu asawu padahal ayah dan no ino apa nama na yang lahir Brunun kubur Banda Aceh na lahir Banda Aceh kubur Sigli hana tupat dan tanah hujau tu menunggu dah tsunami sepak hujau tanah mendum sang boleh saja mungkin pat tanah hujau enang kubur lagi mati monyo mati tak gelantir barang kau tajak gelantir meninggal hamle set lau kuntum fi buyutikum kan Allah jikalau kamu mati terbunuh dalam rumah kau keluar pada tempat yang dibunuh monyo mati poh la rumah tengah duduk dah debit pada pai poh kali kepah Allah mana
bak mati leboh rahsia oleh Allah. Yang pertama watai kematian yang hang pegah. Yang kedua sebab kematian hang pegah. Yang kelima tempat kematian nyu hang pegah leh macam watai tempat sebab metira urang hana tahu depu mati kanya mah hana tahu depu hana tre watai hana tre tempo siat kata wa asai mula kadang syid malam kadang syid uro le Tuhan sidrokan rahasia oleh sebabnya ingat tungkudro ke orang dudo berkaitan mita hudim lam donya mobile lalong ke orang dudo ingat saudara teh haru jan mati mah entah poh put entah bengah entah malam entah tepuh nyo mitu ne tepu malamnya mati poh sa malam tu abi dakwah hon ya ne tepu mati poh sa abi dakwah hon ya hanu je koh punya dong hanu nan doh hon ya yo masjid ni ya nya berokon hanton depan masjid tapi malamnya terus masjid ni ya nya saralnya negeri dia dirupakan rahmat dia on zaman jam masjid pubut amradib nak wala nak pergi bubule dekat di mati ke lebu lebu lu nak meradib gejak ku dia masjid terus masjid ke meradib tungku mekebah-kebah babah subhanallah 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 mata terjum subhanallah subhanallah apa 12 lewat 5 subhanallah subhan yo yaju subhan bom tabah le go putuh kah ke tembung le dalam subhanallah subhanallah mata terjum apa 12 lewat 15 subhanallah lepas imam net tu subhanallah 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 ku beraya ke imata kabulut musalla tadi na urang ni sampai ngane wo kah nak kawo ko pengandro nu dekat mati nak sapa men kak wo ku di hana nyona wasiat ju dengan alung je jipnya menan nyan toko lung kapublo te aman wa pindo ba kacok pengnyang kawakah ke masjid bah kapla temen-temen kata dekah ke masjid mendum toko nyan bah jut empulam rumah-rumah long kawakah baju gede bah kata dekah ke go baju gede lampu-lampu long lampu-lampu muling dan danau belang yang kawakah baju ke masjid bah nyam baja-baja long lamari kacok mendum kata dekah ku rupakin mungkin mendum bah alian na lu putung dalam bekat nyampe kata dekah berat long lang kubur tu igo mentu kecuali ketengku je kajuk ketuk le jakrung yang nabu temai long hana nabi tepu ikah hante tadak kawa silap long ketuk kah yun de tilok-tilok luar je ugo ku berak kaya aku subhanallah subhanallah po siapa beli mongka subhanallah subhanallah baga hayue we tu pulom mek kapla long ikai kanyo kata yang yu long nomor tip dah tu mana nawasili